Thegi muno mwiroreri wa Kwaria TV, Murori TV na Snapic tuko munyitogeni muthenya o muthi ni njitagwo Jojo Kamau na ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo na ndagika ino tukiri mwena wa OJ Connection kuratwo gikungwira a birthday ya mundu gwitwo DJ Dibull na tugotukiraniria nake tukimenya hihi rugendo rwake rukoto ruhana atia kuma hihi akigira thini wa relationship twatigite atari kuo last year agikungwira birthday tugotukimenya maundu macio mothe na birthday yake umuthenya umuthiri ikihana atia Dibull itakuaje? Niko fiti. Wewe Tonzo. Uko fresh. Naona muthe ni Kuri na Murori. Ni Murori na Kuria na Murori na Kuria. Nice one. Na ndire na uru to guku. Yes. Luku umechapa mbaya kabisa. Thank you. Ngegai. Nona ko dress ita rere. Ira tuciumaga handu hetagwo sneaker place. Mubuto tingi goraga. Neru tugeta kigoti na t-shirt geka kindu gitagwo branding. Wikadeta umwe ni wikaga mawira macio mothe. Yes. Nacio nguo cikahurunu. Fathi kake. Ona twambiriri hau. So nguo ndikia mundu ukihura nguo. Ini. Dibull no twende kumenya birthday yaku ya last year na ya mwaka uyu ri. Difference hana atia na ubangite atia? Difference no jugire ni mwaka umwe gucenjia ningi no kire na growth by the way na gacokeria muno mafans ako othe ngatho haria hothe mari no korwo makini support na tuthie ututhiete 2023 ndamabangira maundu mangi maingi mega piu makiria ntwakoretwo last year twina show ya Dubai na yari ya mbere guthaka mugithi out of Kenya so na next year mwaka uyu riu tutoreta ici twina maundu maingi ni mabangire ko matike hau na madere na mbere na kundi support na maundu metere maundu mangi maingi na manene piu makiria. Yes. Wewe gukorwo uri mugithe DJ na muno nyimbo cia Sakura cia Gikuyu ri na gwikora ugithie bururi wa nanja guthaka ri how was the feeling? The feeling was awesome. Tima DJ maingi actually mekaga ore mumite nja guthaka actually na ni ndonire ona andu ni ma appreciate industry no itu ayo kuna me ko mundu ngiona uthaka mugithi akona karigo mugithi ugitwara ko na ni kindu ingira andu secular na muno nginya giko na aini ya mugithi wana kuja na PC yenye ni noma sana. You better watch out. Nitumenyete kumuonaga na mundu gwitwo MC Kajim muno wewe DJ MC Kajim ni wakoragwo ari MC no hihi ndagika ino Kajim ni akiambira higo step hanini no twende kumenya experience yaku ri na ukorwo ukirutithia wira na MC ungi mweru ri ngurani ni riko kana ni uigua wiganirite? Ikejuga mundu ni ari growth yake na uria kwabangite maybe schedule yake kana uria kwenda uria bangite maundu make tondu ngucire Kajim ndutaga wira nake muno na kire MC mnoma sana ndimwiraga nginya umuthi alikuwa MC hatari kabisa but pia inafikaga time pia msena una grow ukona ningi tugeta nie nderenda tugende DJ tha ici juge next time ngwenda gutwika maybe tugeta presenter kana kindu kingi uguo na ngoja tuseme zote ni part za growth na from time Kajim ali quit quit mugithi ama kwenda event na ni nyitaga mic ona ndire mugawa get challenge tondu no withi handu ningi thitima cikio uri muguthaka no ungihota gwika ati ungihota kana machine igikwame ungihota no uhote kuwariria andu so saizi nimejichallenge pia nione kama naweza pia chapa bado MC na jeki atia na bado dukanie nyimbo so yeah. Dibull last year urakoragwo ri man of surprises. Yes. Maundu maingi andu materegeire muno tukwambiriria na ni undu utari wahari horo waguo wigie your relationship na Dorea Chege. Ndaria by the way reke twende kumenya atiriri mwacamanirie ko? Ni karogano na andu aria matufollow hari muno wa YouTube kwa the Bulls family makomoi twacamanirie thukuru ira ndathomagira high school ya ndathomagira itago Yake ndetete ku DJ talent show na ketetwo nigetha ukiamente arutwo aria mari kuma form 3 na form 4 so twacemanirie hau na mwacemania mwatikire break ya gukorwo hi mutirona na mutiraria nigiri mwacoka mugicemania ringi kana gwathire atia? Reke tuge itago kwirago magire no mahota ndigigate ndoririe na muthenya wa mbere tondu gwiciria kindu kiega good things do take time ndathire na PC iria njega ngi ndigienda gutengera muno kahenya kanini gwetagwo kahenya kanini ndigagithika na ikinya rimwe na ndigio twambirie kwaria tha icio tuikarire kidogo ta
tamiri yanaona nigetha twambire Kwaria na githi process ya dating and all that. Yeah, yes. Kaire hi tutwigirite muno thini wa relationship yanyu ri no twende kumenya hihi andu maragwate na kuja kana uraigwa andu makiaria uhoro uri kuigie now you current DJ Dibull. Watu wame appreciate I guess meshiragie unajua madije wanaogopa sana huko nje. Madije mako metigitwo muno na ndiwe niki wishiria mundu ona ni ukora nginya rimwe ni thianga ona citagwo memes ukona kandikitwo wale mademo na madije wanakuagana noma unaona na ni kitu imekuwa ikitrend sana wanafikiria maybe DJ wezi kuwa in love ma DJ wezi penda DJ dagi kana mundu umwe DJ dagi kana kihiko ine and all that but sai ukurite kire kire Yake turudie naja kuhana ati okay comments cia ndu kuria ja kejuge zote hakuna kitu nimepata negative kutoka kwa watu then yale surprise tia ndu gemereire ate ni gukorwo introduce mundu redrade this na ilipata watu wengi pia in shock yeah na kila kitu imekuwa positive na tunashukuru Mungu pia nikiwe ndire muno hari Dorea ugicagura Dorea ukira mundu uri o ro tondu mwirire ru nona hau ni hake hau ti hanyu ndawatha kuga maundu maingi na yes of course kwe maundu maingi mundu aroraga na koragwo utikorwo mundu wi perfect ungetha ginya mundu na uretha mundu hau ti ndukona mundu perfect ati ukore mundu we na maundu maria mothe urenda twiragwo wona mundu na tuge 90% wona wi sawari hau hangiwe ni guthi ugithindekana na mbere yeah so ni kindu igiwe kiangenire nake ni igiwa kiriu ni maundu maingi muno tondu ndingitariria mothe but she's a pusher ni demiani hiyo time ndendaga mundu ningi tugutindikana nake wega biu ndingenda ningi mundu tukwambiriria ningi tuhane ta ithako tunario unaona na nilikuwa pia nimefika time yenye ndenda gukorwo ndi serious na relationship so ndingenda ningi na me kwiragwo wadate reke gwire kindu kimwe unaona wadate hari mafans yako no date kuna yako date no ginya marriage mbwa mamenyage wekaga ati unaona so na nikaona ni tempo pia nilikuwa nimekoma ndakinyete hinda ria kuria kugena na mundu na mushie bado so nikasema nikaona akiwa perfect todo mimi naweza sema hati yangu na yake na zile vitu alikuwa nafikiria na zile nilikuwa nafikiria zile blend yes tukumenyerete muno na ko DJ yes. No after now muigirana nake nitwabiri tuona nimwambie kageta kwa content creation yeah. No kire na idea nawe hidiro ule ka content creation yori no igwaga rimwe tera go challenge digiwa ni challenge todo ni bere ona itakite ora twikite DJ nenda wika kindu gitagwo journalism na nilikuwa nime kwa shule na niingie but ikafika time pia DJ okay kinyigira fio nigema makiaga na ndenda muno ginya wika content creation no gikinya hado giona ndire na time nyingi sikuona hiyo time na mundu wako ni push todo ni gumira mugithi de muno gu thine thire ndauma mugithi ni thire ndakoma maybe ndina show igi ya kiroko ya kama TV ndina show igi ya ndina na mundu at least unaweza ni push na unaweza ni support pia so and for me and after tumeshikana na yeye tukiona ni kaudu kega ni idea pia ilikam kwa mind yetu tukaona si pia tunaweza chapa content ya lifestyle venye tunafanya na pia tunaweza encourage young couples wenye wanataka kudate na tuoneshe pia hii kitu inawaka yeah Ishi content iko sawa pesa inaingia mimi sema inanikalia mimi as long as pia inalipa vizuri sana actually siwezi kudanganya hata unajua hivyo ma brands ita come through views ore shira di shogerekete na kama uko radhi kara ramite bado kidogo so digiwa nigi jekani odo wa besha kana ke but ni kitu pia napenda na kitu nilipata ni kitu nilikuwa fan pia mimi kufanya nikido donaga ni dry enjoy yonani weka ke ni kama tu DJing yeah tukitule ha content creation ile kanyamu motho dekire nake na challenge yari we agoshune gitende-ine giaku na kanyamu kone kare hire reaction nyingi muno na ndo makiuga maybe tiwega age makiuga ni wega but do orosho we ugiwari ati kathire muno actually no gatikorogo ku thaici gatikorogo ni twaregire kanyamu kau kuna point ilifika tukaona maybe tulikuwa tumoverdo content and all that but of course ukifanya kitu poa mbaya watu lazima wataongea na lazima watu wanaangalia mtu mwenye anaga ngori ama ana mtu makosa yote makao magodhi mieti unagathi urohitia hanini uko na utirife hanini you know
yeah, na mi kwangu siko naona ikiwa mbaju ni game. Ikiwa ni game tuthakaga. Ora ugithie sasa na gukira ndo mathaka game na iginyi game no. Yani ni part of game tu yani. Na ukiangalia pia hizi vitu ziko kwa YouTube channel. Kuna watu wanafanya vitu kama hizo na wengi sana. Unaona? But mimi kitu upenda kupea wase wangu nije ndakuhe kido nitwenda content ici turongerwa ici muno ntorero ni andu agima kwina ciana so tunakuaga very keen na content tunapatia watu sana yeah. Gucokia thutha hanini ni kwari na rumors Ngari wa mugoreire ri gwatuikaga niwe wagurite no tiwe wagurite no twende kumenya about the rumors uhoro ucio we wa wire tiana utire the truth about rumors issue. Of course gutiega andu erikana tatu matangi kwendera actually juu nakumbuka hiyo time nitwathire ginya showroom yaku kule za kuite Ngari ni mwene na huyo msi akasema yeye alikuwa anataka nitakuonyesha hiyo message uweke watu akatutext akatuambia endaga kuona endaga kuweka hapo alikuwa anataka kupata mafans na hiyo staff yetu so alikuwa anataka tu ianze kutrend hivi ndio apate nini maybe apate followers and all that na baadaye hata alitoa yeye mwenyewe juu aliletwa juu na kampuni juu of course utile hede ni ukata ndio kampuni ni yako ningine ndio kuweka hapo ndio kujinarabishana all that unaona yeah so hizi sema of course lazima kuwe na watu kao na tumeshazoea kwa hiyo yari surprise yangu ilikuwa surprise of course na digie ko na ni uyu na ni uju wewe ona iko modo mama uiteka hadi mimi nachukia kwanza cloud chasing sana na actually wewe nimepea interview wa kwanza na ni uyu na I really do interview na Mupenda tu kukaa kucheza loki na unajua yeah. Now that koreto thini wa relationship yo the experience koreto hana atia as a now a man in the family na mundu hihi ora mundu next to you kamenya I work hard kutigirira mundu ni ikara wega kujituma tu na pia ni stage unajua pia unaweza uko bachelor na yani nitoka doctor ni mundu nitoka doctor ni mundu ndo aikoro we adu ikio naye ni uginya utoni mundu ni akinya hado in life wezi remain single forever unajua pia time inasonga daki ya kuhikania ishi kadaki yako na mundu dhaishiri na miaka no irathire naona so imeni change sana actually na ni kitu poa mimi ni kitu naweza ambia in case unapata mse na mundu hauna ni mundu rona ina potential ni mundu mugie kamushi nake ndiwetereire ki kura muthenya wa birthday yake dika birthday yake na ndirarora hale mwana wa mpasho ati DJ Dibull proposed ai ni bado marauga ndiraigua ndiraigua ndiro thimuni andu ingimake Dibull ame propose wow ndiraigua horo ucio tell us about it ndiraigua horo ucio no yari surprise ilikuwa kitu private actually but tutafeel kama tunafaa kupost nitokupost unaona but ni ma surprise was anyway kile proposal ama bado nitokwari horo ucio nigukwira nile kuiodrigo nado mafans maroga Dibull ashapo ai hi ni ndiramenya horo ucio nino kuiodrigo na mpasho na Nairobi gossip na kukugi nigutuirie wega menyerete kurathia ko weka udutweregereire kuma kuri inywere but in case ni propose ama nifanye all that nitwikiraga hare mono wa YouTube na no nginye goka hau na tuthigieka kindu takio natwe wikira ki wikira mono wa YouTube yeah Dibull nikitweregeire kinene muno kuma kuri we na Dorea Chege kuma kwini nake no wameruwe haha nitungihota kwaria wega sasa hizo ni vitu tunaongea naye siwezi ongea peke dikienda kwaria Dewika tondu ndiagirirwo oko tu nake hari nigukurehera wetwike interview hamwe nake but sai ngoja ni acha hivyo na umuthi tugikongera birthday yaku na ngushiria nuona mafans tano utia mafans iko hana gatia na hii ni moko leo ku expecting ni amazing sana ninda ona digirite no ndirona uria kuhana ndatumirwo bisha na ngono uria kuikaire na nino jerire mafans yako ni thengio muno ni kunyitirira na wasani wote Samijo wote all the Mogithi stars akina Fatso Kamogo Kajei all the Salemiang Joyce all the direda kumataja ha nuthu nige mabie kugande kore but artist all the at large nda mashokire gatho na nikunyitirira si umeona wengine wako present of course wameshaingia na agina mwaragio kani no jire gaine thengio na gakena ni favor
Yes. Tukirikiria ri muno artist na omundu othe reta artist ni gukoragwo na kindu gitagwo cyberbullying, especially hindi ria inyumura kwina dating ya online na do na indo ta icio. Inyumuhotete kuhandle maundu macio kana we mwenyewe ta DJ Dibull? Cyberbullying yokaga riria mundu akumenya ningi too much. Na cyberbullying yokaga ginya maybe wena kashfa na mundu. Unaona? Mafanzi go kurigana uri kuma treat. Ni uko na thaici Diamond ni wendo thaici kana Diamond ni wendo kana Diamond ni thaici uri ndi tuseme venye niko Mungu amenionekania and all that then kesho wapate nikitrend mahali au the same fans ndio watakuja pia azima fans ndio mago wakina makomomore niko in short niko dida kumaanisha. So na ujanja tu ni kuishi nao na ujanja na wapatie Kenya wana feel una get toni na ni mi for sure my fans pia mi waangalie venye vile inafaa na nithikagirio mundu wothe na wanaoneira mundu wothe agire kuhurira thimu kana kundi reach out inakuwa easy for them na ku control cyberbullying pia sitakai kuiongea sana of course kama msia kutaki nipo kukana ujanja na wase una get si lazima hata kama wewe ni msee wa tai ama wewe ni msee wa mademu uonyeshe kila mtu no so kukaa tu kina wase wako na usi iconic ni wa mwithiri oko ni mundu murenda gukorwo nake ri tondu na kaingĩ ukaga cyberbullying ukaga through cheat wakona mundu ucio ni arago cheat kana aronekani na kahikangi handu kana aratumire tunizi tungi handu and all that kama umeamuka na msemo mmoja tulia maintain na mjenge boma pamoja na itakuwa kitu true ni Dibull ndio waririe mafans ako arĩa makoto makunyitiriire kuma Kameme TV kuma DJ Dibull Entertainment adu othe ni no jokirie gatho ici nyingi muno makiria kuma kwa mafans yako arĩa twambĩrĩirie na kuma Kena FM Kameme FM Kameme TV othe migithire thiaga na magoka othe ma appreciate sana na ndimere isipokuwa ninyi mafans Dibull agikinyite hau akinyite na thengio ni wendo wanyu na Ngai amurathime hindi ciothe na content andu mathina mbere na kwirorera muthia umwe na Bulls family ari mwana wa YouTube no subscribe na maundu meku maundu macio ndi gukinjuria tuthi toneka tu confirm kane makane maheni ini DJ Dibull wakinyia miaka igana kana ni ndiraro ya third vlog na gatho cio mwanya na happy birthday thank you muno ndakena muno asante na ni utawira mwega fiu thank you muno yes aya thank you muno hamwereri wa Kwaria TV Murori TV kaiwa moyo murathime handu-ini ha Murori TV tumana Jeffasi na ni njitagwo Jojo wa kama kuma kwa Kwaria TV thina mbere kwirorera guku na ndukoragwo subscribe gushare na comment until next time bye bye.